Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another episode of CFS Connect with me, to Generation Zana Karim, accompanied by Sister Yanti Marina and also Sister Adani Faseha. Say hi to the viewers. Hi. So if the viewers macam recall, kita ada buat satu episode sebelum ni, podcast juga, yang berkaitan dengan kita share experience, which is horror experience during final exam. And at that time, it was our first episode together kan? Yes. And here today, kita orang kembali lagi dengan lagi satu episode. Tetapi bukan pasal horror, bukan nak sambungan horror hari tu ke apa. Memang dah tak ada cerita horror, Alhamdulillah. Okay, sekarang, as you know, kita baru saja naik cuti raya kan? And sebelum cuti raya, kita ada final exam. And I want to ask you guys punya experience, you guys punya thoughts on your final exam punya result. So how was yours? For me, Alhamdulillah, even though macam my SEM 1 was 3 subject, but my SEM 2 was 6 subject. 6. So, Alhamdulillah, it was bearable, it was manageable. I was able to dapat capai punya expectation and I dapat banggakan my parents. So Alhamdulillah. So boleh share sikit ke hint dapat berapa pointer? Dean list lah. Oh. Ini ke yang kita cut off pasal tu. Okay, Sister Adani. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. As for mine pula, actually saya sangat-sangat berdebar waktu hari final examination result keluar. As a matter of fact, waktu hari dia keluar, saya try distract myself with makeup. So, ada dia kena raya kan. So, I try to distract myself. Saya pakai makeup. And then pukul 4 petang tu, barulah saya proceed untuk tengok. And Alhamdulillah lah. Sama juga macam yang Marina, saya dapat merasa dapat Dean list. Alhamdulillah. So, target kita sambung Dean list untuk SEM 3 juga. And then kita try buat JJ, jom. Apa sekarang trend sekarang velocity. Yes. So boleh di velocity kan. Okay, so in order for us untuk achieve that kind of achievement, mestilah throughout that process ada banyak assignment, ada banyak task. If it's not individuals, mesti grouping. Yes. Dan benda tu akan effect banyak dekat kita punya carry mark, kita punya final scores. So talking about group assignment, kita dekat kalangan universiti, kalangan student memang dah common sangat dengan terms free rider. Free rider macam seseorang yang tak contribute to the group project, okay, even though dia ada task and role dekat dalam group project tu. So I want to ask you guys punya opinions on free rider. Sister Yanti boleh start dulu. For me, free rider is someone yang membebankan group, bebankan. Maksudnya, diorang ni ada kerja tapi orang lain tolong buatkan. Kan? So bila kita masuk uni ni, saya faham lah. Kita sekolah menengah dulu, sekolah rendah dulu memang assignment ataupun group work, benda tu macam manageable nak buat sendiri pun. Tapi lagipun SMK tu semua, sekolah dulu semua, kita tak ada carry mark. Yes. Okay. Kita tak ada carry mark. Jadi apabila kita masuk uni, nak kena buat group work, benda tu kita kena take it seriously tau. Sebab carry mark tu membawa kita kepada final. Kepada kita punya last final result. Jadinya, free rider is not something that you should practice. Walaupun you ada alasan ke apa, at least contributed a little bit lah. At least mintalah kerja. At least mintalah tanyalah ni nak kena buat apa, boleh saya tolong ke apa. Walaupun dia ada alasan macam-macam lah, tapi I think kan free rider tu dia membawa orang yang sepatutnya dapat good result, tapi dia bawa orang-orang macam tu ke bawah. Dia menjatuhkan orang. Yes. Jadi nak katakan it's the worst kind of attitude you could have as a student lah. Yes. Kalau dari Sister ada ni pula apa ya? Kalau as for mine pula, of course lah, kita sekeji-keji kan untuk free rider ni. Sebab dia memang effect markah kita. Kadang-kadang a person could have achieved A solid, tapi disebabkan dia tiba-tiba jatuh jadi B+ kan sebab carry mark tu. So of course kita keji this kind of activity. And also one nasihat I would say to all free rider,
kan ada term free rider ni dia digunakan pakai kan oleh orang yang ada banyak jawatan. Ada orang jenis yang macam gila jawatan kan. Macam kita gila jawatan ke? Okay, so macam kita ada jawatan besar. Kadang-kadang ada assignment tu clash dengan our events. So my nasihat and also what I've been practicing is bila you tahu you ada event, bila you tahu you ada meeting, then you cakap awal-awal dengan you punya group members. Okay, maybe I tak dapat contribute much tapi tolong bagi I kerja. So kalau macam katakan you have to do written assignment disebabkan saya tak dapat contribute much, bagilah saya critical analysis ke part-part yang susah tu. So bila kita buat macam tu, at least diorang akan rasa macam kurang terbeban tau. So diorang tak adalah macam dia ni jawatan besar tapi assignment pun tak buat. Kita tak nak kan that kind of impression. As a matter of fact, kita kalau dapat markah tinggi pun kita tak nak orang macam dia boleh lah dapat markah tinggi free rider. Itu sangat-sangat tak sedar didengar. Jadi of course what I would like to say is bila you tahu you ada komitmen yang tinggi, then contribute something at least kepada you punya group members. Betul. Okay, let's say lah macam terlalu busy ke apa, try to communicate earlier dengan group members. Betul lah macam Sita yang cakap, tanya apa yang kita boleh buat. Jangan dia diam je, jangan tunggu orang bagi kita kerja. Yes. Bila kita tunggu orang bagi kita kerja, orang lain pun macam diam je. Siapa yang nak start dulu kan? Nanti semua kerja tak jalan. So, let's say lah dalam satu group, dia consist of macam larger amount of members yang kita mungkin baru kenal ke apa, baru SEM ni kenal. And do you think yang free rider ni akan wujud dalam kumpulan yang besar ataupun kumpulan yang kecil tapi terdiri daripada kawan-kawan kita juga? Kalau for me kan, free rider is always everywhere. Tak kisahlah grup besar ke, grup kecil ke, dia sentiasa ada. As a matter of fact, kalau grup besar, lagilah. Possibility untuk free rider tu lagilah tinggi. Tapi kan, kalau macam contoh, as for me, kalau katakan you ada free rider, lepas tu you, lagi-lagi kau rapat dengan dia, macam kita kan susah kan nak tegur orang yang kita rapat. One thing yang I love about university, the culture of university, you tak takut untuk you sendiri. Sebab kalau macam kat sekolah menengah, you always have to be together with your friends. Kalau tak, kita akan rasa tersisih kan. Tapi kalau kat university, you seorang-seorang, you beli makanan, you baliklah dom. You makan seorang-seorang kat dom. It's fine. Memang tak ada siapa pun akan macam, dia seorang-seorang. Tak, no one will do that. University kita tak ada culture macam tu. So kita semua macam individualistic sikit. So bila you ada kawan yang buat this kind of free rider ni, tegur. And kalau boleh, buat dia sedar yang dia salah. Kalau dia nak sisihkan you sekalipun, it's fine to be alone. Dekat university, it's okay for you to be alone sebab kita semua ada hal masing-masing. Tak ada siapa pun kisah pasal you, jujur cakap. Kalau you seorang-seorang, kalau you buat hal, you handle seorang-seorang. That is university. So for me, free rider ni, you tegur je, bagi dia sedar. Kalau dia tak sedar, buat macam K-drama tu. You buang nama dia. Dia kat presentation tu, you buang terus nama dia. Kau dah memang tak nak contribute, senang. Tapi, kalau you buang nama dia kan, do you think like free rider ni macam deserve a second chance? Only after dia orang acknowledge lah dia orang punya salah. Kalau Yanti rasa macam mana? I would say second chance. I mean, kalau dia memang ada alasan yang kokoh, then they deserve a second chance. Tapi kalau dia orang cakap macam apa tu, kalau dia orang cakap saya penat, saya ada banyak kerja, saya tapi tak bagi tahu betul-betul apa kerja dia semua tu. That is the alasan that you should not have given. Kalau you nak second chance, I don't think people macam tu deserve a second chance. True. Yes. Faham je macam Sister Yanti Marina kata orang yang free rider ni cakap penat lah pula. Kita semua penat. Kita semua macam ada banyak sangat komitmen yang kena buat. Ada banyak hal, ada banyak benda nak kena fikir lah. Termasuklah assignment yang kita kena buat supposedly sama-sama. And kalau free rider ni masih ada dekat group kita, lepas tu tak contribute anything, kita macam jadi tak fun lah untuk selesaikan that kind of assignment kan. So, dah last SEM ni kan, what is your macam nasihat atau pesanan kepada free rider yang dekat luar sana yang masih tak sedar lagi diri dia as free rider? Saya kan, orang free rider ni, pendapat saya, dia takkan jauh di kehidupan mereka. Dia orang tak jauh. Walaupun dia orang dapat markah tinggi, tu sebab dia orang punya teammate yang buat. Bukan dia orang. Maksudnya, tak cakap yang
buatlah yang terbaik. Kalau awak tak buat yang terbaik, lepas tu awak harapkan member-member awak saja, awak tak akan pergi jauh dekat hidup. Itu saja. Kalau macam as for mine pula, kita bila kita dah masuk universiti ni, kita dah masuk course yang spesifik. And that course tu memang apa yang kita insyaAllah akan apply di waktu kerjaya kita nanti. Kalau macam contohlah kan, as for mine, I from legal department. Kalau katakan you jadi free rider untuk law punya assignment, you rasa you boleh ke go further as a lawyer? You rasa you ada kualiti seorang lawyer yang bagus ke? Macam contoh kan, Sister Yanti, she's a pharmacist. So katakanlah ada assignment yang kena buat macam lab task ke, lab report ke, kena group assignment kan. Kalau you tak contribute anything to that lab report, you rasa you mampu ke nanti nak kena kira-kira dia punya bahan-bahan tu semua? You rasa you mampu ke? You dah tak ada kualiti tu sejak di universiti lagi. So how can you apply it in future? Waktu you tengah jadi pharmacist, waktu you tengah jadi lawyer. So my nasihat, tolonglah sedar diri. Kita ni, apa yang kita buat sekarang, benda tu akan efek kita di masa akan datang. So tolonglah sedar diri and also contribute something. At least if not for your friends, to yourself. Sebab apa yang kita buat tu nanti akan benefit kita in the future. Kalau dari jangka masa dekat, okay, carry mark of course. Markah untuk SEM 3 of course. Tapi in the future, nanti maybe kita akan teringat, oh, waktu saya dekat university, I did this assignment and they related to what I did right now. So itu yang kita nak. Kita nak value daripada university tu, kita apply di career masa akan datang. And also kepada team members, freerider, tolong jangan takut untuk go to your lecturer, cakap, madam, sir, dia tak contribute anything. Can you please advise him or her something? Ataupun you have a better option, then up to you. Sebab kita orang dah mencuba, tapi dia tak nak buat apa-apa. So jangan pernah takut untuk speak the truth. That's all from me. So kalau kita macam normalize kan that kind of attitude waktu kita tengah study, memang dia akan affect our working life kan. Sebab kita macam terbiasa orang lain buatkan untuk kita. So what's the point you go to university? Go to study kan? Macam parents hantar you pergi ke university untuk further studies. Mereka susah payah cari duit. And you dekat sini buat apa? Tak buat apa-apa ke? Macam tu lah. Macam it's a bit harsh to accept actually. Especially kalau ada yang terasa ke apa. Macam this is not a negative statement. Macam lebih kepada reminder and kesedaran kepada kita semua as student. Macam value things yang orang lain struggles. Macam our parents, they work hard untuk hantar kita pergi sana sini. Jadi kita bawa dia orang punya harapan, kita bawa dia orang punya dream untuk tengok anak-anak dia berjaya. Yes. Kan? So to conclude this podcast, kita to conclude this podcast, kita bagi satu sikit advice lah daripada Sister Yanti Marina and also Sister Adani kepada student yang kepada kita semua yang akan go through this last sem dekat CFSI IUM, and also macam a bit goodbye untuk diorang punya degree life. Go, Sister. Okay, ni last sem out of 3 sem. Laju je. Setahun saja. Jadi buatlah yang terbaik. Benda ni sekejap sahaja. Nanti you look back macam I buat ni, tak adalah kita rasa macam asas kehidupan asasi kita ni kosong. So buatlah apa yang awak nak buat. Awak nak sukan ke, awak nak cari kawan ke, buat sekarang. Lepas tu take care of your mental health. Faham yang SEM 3 ni memang banyak sangat kerja, assignment. Kita ada test, kita ada quiz, kita ada interview, nak streamlining semua tu. Semua benda tu, it's stressing. Tapi kita sendiri kena manage benda tu. Sebab tak ada siapa nak tolong kita nanti. Especially dekat degree juga. Benda kat degree lagi banyak daripada benda yang kita ada kat sini. Maksudnya, jadi nak cakap yang good luck for your future. Then I hope that you keep on striving apa yang you nak, dan jangan cepat putus asa. Walaupun ada bad day, ada bad test you dapat result yang buruk, you dapat result yang tak mencapai expectation, don't worry, just pergi je, awak jalan je, awak jangan putus asa dalam
mencapai ataupun mencari ilmu. Yeah. Sister Ada ni? Okay, as for mine pula, disebabkan ini dah memang last sem kita kan. So, of course sama macam Sister Yanti cakap, do whatever you want. Dekat kita last sem, CFS ni memang sekali je. So, kita memang ada limited time di sini. And after this, kita akan go to respective college kan. Macam kami pergi Gombak, awak pergi Kuantan, Sister pergi Pagoh kan. So, okay, what I would like to say is bila kita dekat CFS ni, kita dah centralize. And also those in Kuantan kan. So, kita ada few members di Kuantan. Bila you ada members, jangan putuskan hubungan tu. Sebab kita tak pernah tahu. Kita tak akan pernah tahu what will we become in the future. Kalau katakan macam contoh kan, okay, me as a lawyer, tiba-tiba satu hari tu saya rasa macam nak pergi dekat medical negligence. Gitu. Nak pergi medical negligence. So I can refer to her. She's a pharmacist. So macam, okay, apa scenario yang you pernah encounter? So itu a little bit of what we do today, of course akan affect kita in the future kan. So sama juga macam kawan, kalau ada kawan yang baik, kalau ada kawan yang membantu, jangan cut ties. Tapi ada juga kan few students CFS yang macam ada bad impression terhadap CFS. Diorang rasa macam life diorang kat sini tak fine. It's okay. Kita ada 1 sem sahaja lagi. Strive for your best. Awak fikir diri awak je. Kalau awak rasa macam orang sekeliling tak membantu, menyakitkan hati, menyakitkan mata, then do your best for yourself, for your parents. Parents awak hantar awak ke sini untuk awak do your best, untuk awak belajar, untuk awak be better in the future. Jadi jangan pernah libatkan orang lain dalam muka buku hidup you kalau you rasa diorang tak membantu. So that is all from me. Oh, so what a good word yang Sister Yanti dengan Sister Ada ni put untuk kita punya conclusion. And as for me juga, I do agree with the statements. Jangan putus asa. Terus connect with each other sebab kita actually rely on each other juga. Yes. Kita punya profession actually connected with each other. And bila in working life ataupun degree life, which is yang akan jadi lagi susah, I believe, daripada CFS. Since CFS ni semua lecturer apa semua akan still bantu the students dari segi studies, dari segi apa. And degree is much like kita independent dengan kita punya ways of studying. So in a matter of facts, dari segi tu kena pandai survive lah. Yeah. Kena pandai tahu your method of study, macam you nak manage the time, macam mana you nak manage hubungan dengan orang macam tu as a matter of whole. So, our podcast today, kita cakap pasal free rider, kita cakap pasal education, studies. Dan saya sebagai host hari ni nak ucapkan good luck. And let's do our best untuk semester last ni dekat CFS. Let's do our best untuk dapat result yang cemerlang, untuk dapat CGPA yang hebat-hebat, untuk kita tunjuk dekat parents kita yang masa kita setahun dekat CFS IUM kat Gambang ni tak sia-sia, dan kita dah bawa nama diorang ke satu level yang lagi tinggi untuk membanggakan diorang. Okay, so that's all from us. Jangan lupa untuk tengok another episode selepas ni di CFS Connect, and stay tuned. Bye-bye. Bye.